Aya basi Sankara the premier once again. Nyuma ya Chris Easy akubwira ngo faster. Utangira filime yiswe The Ultimate Code yatagira utikwa. Yeah, they are today, all right. A lead one. A1. Ya nyuma ya Chris Easy. Nakubwiye yajaje. Easy boy. Skia. In my life you the commando. Ultimate Code yatagira utikwa. Back to China, back to Hong Kong. Arachari the premier Samano. They are today, the one and only. Is there many pro? You could have bomb. To the savannah, Mobjavana, papa. To the savannah, we know mas. To the savannah. To the savannah, Mobjavana, papa. To the savannah, we know mas. One step, okay. All right. One step, Skia. His boy. Utangira. Right, nakubwiye Samano. Akari karabuze karaje nazigiye monsieur. Je suis retrouvé dans une igiye zero France urumva. None. Sankara. Ultimate Code. Relationship niri mukazi fast ubikore nk'umusazi tuzanjye mbifitiye ubushobozi. Yeah, they are today. Uruve muri nda azirasabana mubyabana papa. Right. Arikos. Bino mazube mama turasabana. Ubu ndabiza sobanuzi baba. Sankara yaje turaje. Murajya nyine. Mujagura ibanza Nyabarongo umva yarambe yiyahurese cyegara we. Ona teze gusubira yose shaho murajya he urumva none gira faster zona ho niyo nyamanchero baby faster mamiyo bashiriho nyanyagire gira faster niba byahiye zanaho saniyo nyamanchero nashakari nyina genderaho one step najyaniraho oya sinatahiraho baby merezaho nyashakari nyina genderaho right one step najyaniraho oya sinatahiraho Chris Easy tahiraho Easy boy. Let's go one more. Sankara A1. Kambanze mbereke filime zageze ku isoko mujya gushaka. The Cast Dead Man's Plane. Izi ni filime cyaje zageze ku isoko kare mugende muziyige. The Cast Dead Man's Plane. Nakubwira cyane Sankara the premier. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인할 수도 있겠어. kandi bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi ni indi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi hose. Technology started going crazy. Harayoberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzaba amahoro iteka ryose. Usibye ko twari twaribeshye nta amahoro yari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankara the premier. Tribes of Europa hamwe na the premier Sankara. Dore nindi cyashya cyane nayo yasohotse hamwe na the premier Sankara. By the Army of Thieves
gisirikare cy'abajura. Ready. Mwitegure. And crack! Musatsi ngufuri crack. Executes international bank heists. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us. It's about becoming legends. Ntabwo dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi ko kwiba ari ibyabo. Asye. Aya bas tugiye ku cyatuzinduye. China Film Administration. Portrait International. Kuna abasomeye. China Pictures. Kuna abandi zateguye. Sankara. Cyo nigishinwa mvuze amazina ryanjye. Summer now the yesterday. Urumva? Murajya he. Filime ko nazizanye. Ultimate. There's Code. an era never seen before in the history of Ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. mankind. Tanyara kana bafikia muri gereza. Munda kure. Nshaka kubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Bitsira rega mu gahanga. Mwana hina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filme nuko itangiye. My wealth. Wa mwana ari ubukungu bwanjye. Haravugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka? So you is not a man at his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Kuboko kw'Imana nakurisa amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunuze muri umukobwa ziravugishwa. Waje kundaza. Ari baje kurira muri gereza. Ziao you niko yiswe. Show you. Ziao you. Mick wants to see you. Mika arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakaba warishwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunza film itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyica uziteka ryose. Bamuvanye jail. Nizi yabo yu. Mumujyana sha. Haguruka. Fite confidence. Nise umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru. Tayari. Gira vuba, hurry up. Filime tuyitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Nizi yawo. Haramuvugiye. Working for you. Ndekera kubakorera man. To be free. Wenda wabohoka nawe. Nabandi bakabohoka, aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we Bite burumwe. very exciting news for you all. Ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavana mu indwara. is finally available. Utarinze ujya kwa muganga. Na amakuru yo gucicikana ku isi yose company yitwa X Corporation. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita kuvura y'ubwayo. The chip directly affects the Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. X Corporation. This area. Muganga imbere y'abantu. life
ubuzima about quality, not just. niko bigomba kuba kwari karite bugomba kuba bwiza. And Gaia brings a new way of life. Ati Gaia ibazaniye ubundi buzima bushya. Iniza yo kubaho. Amusuka we hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. Umva. Nakoze iriya chip. None agiye kurya amafaranga y'abaturage. Miki yatwibye. Nonaha. Icy'ingenzi. Gaia system igomba kujya ahagaragara. Wigira ikibazo. Vuba ngaho iraza gufungwa. Miki nta ntambwe yatera. Mushiki wanjye wa kera. Uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. Hafi aho hari abahari. Impamvu za Gaia turashaka ibidashoboka ko noneho bikunda cyane bikaba agatangaza. Icy'ingenzi kurusha ibindi, dutangiye sasa new era, kubaho ubundi bushya ikindi kinyejana gishyashya. Ati noneho ikiremwamuntu kigiye gutera imbere birenze. Ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. Ibyo ushaka mu buzima, ibyifuzo, inzozi zawe bizaba impamo. Bishoboka bitera? Mbega igitangaza biratangaje. Gaia igiye kugira isi akataraboneka perfect. Barishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， ibintu byose system bajya kudushyira mu mibirira 不但会增强大脑功能， ahubwo asanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha 肌肉和内脏功能 bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu 来强化10倍。人体还可以实现自我修复， umubiri tuzadukomereka wirepare 很快就会抽。 nta kurwara nyihanganira nuko bwahagurutse. He's here really for the benefit of the mankind, as you said. Ase Gaia igamije guteza imbere ikiremwamuntu nk'uko bivuze cyangwa abanyamakuru bandi barahindukira cyangwa ni ukutubeshya. Nta kuntu wavuga ngo tekinoloji uvuga ko igomba kuyobora umuntu umuntu ayoborwa n'imashini cyangwa hari ikintu bihishemo cyangwa byakunda hari ikigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo, 如果在原芯片上升级， ni original chip cyangwa 那么这个终端 wasanga terminal 编码人 cyangwa ari programme ikontorora neurons z'umuntu uburemangingo bw'umuntu 控制啊。 nigute nervous system umuntu yakontororwa. 孙子，神经 yafite amaso no cyangwa 那我们 nervous system ikontororowe 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya bazahoraho. Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje The great wave of progress. twese tugomba gushaka icyo duteza imbere. And only those who have experienced it hari abashidikanya n'amaze kubya experience nka cyazamaze kubigeraho. will truly feel the magic of Gaia. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaia. Yewe, what are you doing? urakora iki hano? Hari uwaje aho bari gukorera. Tangira kuba security ari kubera inama ya Gaia bari kuyilaunching. Ari wamanutse agomba turajya kuno baje kubwira ibya Gaia mwanda. Hari uwaje azarasa wa mushoramari wa muganga amurasa kwitama ku rutugu. Mukobwa arimo arafotora arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage, yashaka nyiri Gaia. Ana hari undi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bizaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaia Great Process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaia ibintu byose byamaze gutungana, buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu ni umupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Ibyo twapangaga byanze. Because that time we have been unable to track their movements. Bari abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose buryo twagiye dushyiramo ziriya device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nkeneye kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Xiao Yu. Xiao Yu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wa mugabo wangambaniye.
And how do you expect to make him obey? none ni gute yatwubaha? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu ntago ari imashini iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe, intege nke. Kuri iyi nshuro Will make him obey. ndatuma atwubaha. Barashaka ziyawe yungo bamukoresha kandi mbere yarababubahaga nako yarabasuzuguye. Sorry, ko filime tuyitangiye aha kuno sasa muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu kwiruga inyuma hanare genders yitonze niziyawe. uramumerewe neza kuba wongeye ukabona izuba. nta muntu urancika ari muzima, niwe munyamahirwe. urakeka ubu ngubu utafunguwe? humura tuzongera duhure. uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. baramuvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. nizi yawe uyu tambura imbunda. ayiwe aratangira. bayise ultimate code. masasu bya nyabyo. nakubwiye sangara senyamapfunyikira. ayiwe papagasi. shaka gucika gereza bari bamukuye neza. tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha. grenade mande ye ndamuterura. bandi ba security bacunga gereza twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha. bisasu shaka gucikana amahoro. buke buke arabangutse. fata umucanga mu maso. cenga umutwe. fite speed mu kurasa kwe. bonani kimodoka banamenye garicye amagarira naga hakurya. banami imwe iraturitse izindi. aratangira. sigaturikije gereza yose. tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye. Bice ultimate code. turore. ngoto grenade bazanye nyinshi. bari muri desert. asa hakuno kuramo ikiryango ntago byitayeho. arabivugana gace gace. modoka irangije zimwe ziracyayoba. bigeri zamumezeho. target mwanda. kagabo kakomeje imbere. bagabo ntago bava ku izimu. ageze aha abona hari abari hasi. target mbere y'imodoka irirenga. tayari kobuteri nayitezamo. baramushaka ari muzima. kandi agonga inyuma. tayari
bano bavayo baboneza akamodoka ariko kimodoka kirakomeye karashika yivira arangije parika hano neza azana sasa machine gun ku modoka hejuru yewe rekura umuriro rekura amasasu maze ndore ya mukuzimu bare ku igisasu bayise ngwiki ultimate code the premier once again Sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse ari hakuno bwenge zari zagiye niba yaguye igihumure ayiwe kubyuka n'umunaniro. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Arawasekaga yumva kajwi. Baza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bete Xiaoyu. I'm no say. Je kireke tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanya sibyo? And you should know my answer. Nayo suzu byanyu rabizi. If even a top killer had a weakness. Abaranzi kumwicanyi nkayo uhambaye afite intege nke. What do you Chinese people say? Ndabita abantu besha kuna shinga bavuga. Abagabo bazawo. Akiraho. Bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu nakana Nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema joteme uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Udambwe karakana kabo mugenza mubwije ukuri ati c'est une bébé, c'est toi et moi bébé. Tumwana nu wacu nuwanjye nawe, moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam ni urumuri rukata ikintu icyo aricyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe nyabakiri makora. Debe uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, ndakundemera ibyo nkoresha. Debe ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyebwe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno harabahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Mukomeza akazi. Hari extermino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu.
muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti tayari. Umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza n'ama system tangira gusa nk'igira ikibazo. Stop the operation. Delete the data. Fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari. Abakanguka. Barakanguka nta buribwe. Buryo ameni beho nta buribwe. Yabaye nk'ikimashini. Kurabwa computer. Tugunya hakurya. Basasu ni bayumva. Irinde mu rutugu wapi. Mugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu. Ibintu bitajya baho muri science. Gukorera ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Umuntu ashaka gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore ziyawe uyu yemeye korera wa musugabo amuza hakuno bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari ya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa kashutize kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Gakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyaje kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwereko ndi Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi wikiramo akantu ka gifaransa kaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sanko. Ya, hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza mu microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupakireka baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wabonaga. Aza hakuru ni Ziyawo you. Yambaye neza ntiwamenya ko avuye kurya ibigori. Vuye gereza. Emunini haraho yahereye. Oza. Banga Boazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Uvani. 你放过我吧！ Ubone gute bo urwo swagera hano. 做线人就是玩命啊！ Uzongera bishe mudako namenya ko tunaziranye. 这差点被人干掉。 Nani nishwe iminsi myaka igeze kuri ingahe bankurikirana. 你怎么又来？ None urangarukiye ni cyanya munini cyahaka. Wavuye hano afata imashini yacu. 你的意思是电脑？ Laptop ndayimena. Bahaka bakunde imashini zabo. Aho kugira ngo yimena karakaraka. Ndagwa amakuru yose ukeneye. Ndayimena. Bonke. 都行，放下我宝贝。 Aho kugira ngo wice imashini yanjye basi pereza umukunzi wanjye. Yikunda laptop yacu. 我找几个人。 Haranshaka kunshakira. 又找谁啊？ Abo ni bande uyu mukobwa mbere na mbere. Kanyira mutema cyo kikaganya makuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru. Hakuno araba kareba. Nihanganira gato. Sizema. 哟，这不是叶大记者吗？ 我niwe munyamakuru y'imisi ye. Ahita Shen. 你喜欢吗？ Ushaka kundi birori? 特别棒。 Byiza cyane. 我一直都在关注你，你的报太精。 Rwose amukobwa narakurikiye cyane, rwose amakuru utangaza ni meza. 其实你没 Gusurazi akora ku mumetso. Ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi. Nyakuba Shen. 名人。 Uri umusitari muri uyu mujyi. 那些可就不好了。 Ndamutse ngusoya amakuru mabi ntago byaba ari byiza kuvuga kuyo nkora ku mumetso y'abakobwa. 现在
啊。哎呦， nyakubasheni bebe lulu mukobwa akiraho ifashe gatoya telefone isa nk'ikwa Marikisona kirayimwambura mereza telefone yanjye ariko 跟我在一起聊天还玩手机， ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefone mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo 不礼貌。 uvugana nanjye 沈总不好意思啊， mbabare nyakubasheni 是陪我。 ngomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 7彩以表示歉。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye Enoch ariko kuyu mukobwa yafotoye Enoch niwe uri umufashe kuba yamugeraho akuro kuri isize aje kubataramira ngira fasta arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyawuza inzoga bakakongera izindi abambuye umbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ni mana mugana cyo kubasheni wande kwereje buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya si unkurangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva umusore gapaga sinashibiye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba norye barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se kigira ubwoba uranjyana hende kura ni bwabutaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura. Come with me. Ngwino. Ugiye gukora iki? Cut the crap. Come with me. Wembaza busa. Ngwino. Ntaho nje. Wenda kure we don't touch me. 小雅， Mwana wanjye ziya. 妈妈，好吗？ Ntegereza hano sibyo? 很快就回来。 Mama aragaruka mukanya sabo. 乖。 Ukaga mwiza witonde. Nyina nagasezero yazana akuno. Kakanyamakuru kaye. 你跟一诺什么关系？ Enoka umuzi hiki? 清楚你在说什么？ Uravuga ndetse, uravuga ibiki? 是一个普通的记者。 n'umunyamakuru usanzwe gusa. 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira ubuzima bwawe mu byago 拍那几张相片， ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima. Ndashaka kumenya Enoka umuzi bingana iki? 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asa nk'ufite za super server 比 CIA 都厉害。 afite za server ajya gukorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za server agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda komanga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo. Uru rukuta ni uruterana bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified. dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru. ba Enoka yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye.
n'abafite Enoch arayafite mu nzu ye tayari 我应该很久了吧 umaze igihe kirekire ukurikirana Enoch 我的工作需要敏感性。 umva akazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane 一诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 很全面 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 我看你是 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki 一诺的目的是什么 icyo ushaka kuri Enoch 但我可以确定 ndi sure 我并不是敌对关系 njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka 可以合作 ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumemukira nabyo byibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urwicanyi njyewe kumbe wa mudamu we hakuno wamukoreho ubushakashatsi huje abo bantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaya X Corporation mudamu ari ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe rwose turayimuteye microchip byarangiye ubave igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba malariya yikiza iri ni itangiriro just the beginning 我不管你和一诺克什么关系，我只要一诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura nubwo yapfa ntacyo bintwaye gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa ubona ko yaragahemukiye dore umujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto nizi yawo ukabwira mu makaritiye umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda na computer zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kaji kafe ka Wonshku avuye muri Wonshku ajya mu Biryogo makaritiye y'umushinwa bafite amazina asekeje Hanshwi Wonshku Tanshwi na amazina adasobanutse barashaka Enoch aho badasya kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoch araho hafi koko dore amuhiga naho bari inyuma ziyawu yu akuruye ifoto yewe bari turi imbere in front of us akira harakantu yamuhaye kira ku gutwi ka écouteur c'est en anglais cyanyeza ni earphone zi mu gifaransa écouteur yuko butana people tazicyanyeza kwa écouteur mu cyongereza écouteur sentire center karicha kacha pipi cyongereza avuga ni macuri aho yakutiga ni binene biragatsiro Enoch aratangira abanye ko bamukurikiye tangira gukina igitsi mukagigi arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoch ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose ni abasore nawe wagayaho baragigira tayare gonga ikigabo kirabangutse nacyo bose ni abasore yazabura umugabo arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutrakinga za hakuno arabangutse 3 o'clock direction burasirazuba kumbe umugabo
afite akora kwa yabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon. Kureba neza umuntu umeze nk'uruti kumbe nyuma ye Enoch box cha Enoch nyuma ye bose na abasore ntago bumva ziyawo uwo bamutumye ugira ngo Enoch anajya kwivugana umuntu bose ni indwanyi bafite bijya kode batewe na exculpation kamwambike cya gisasu ukuboko muri kirasi unyica uturike biratangaje. Still likes this trick. Cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye kiraza guturika mu kanya bose batangira kugigira bara beto bivaze mu nzu cinga urugongo bitange ki inume muzemo Enoch ari mu bibazo. Enoch akorera uyu musaza Mr. Mo fata umugozi rutsinga ninga kagabo fata inyundo yewe ambabazi fata gatebe bose na uva kwizima fite foreze na gutobora mutera umusumari mu gahanga yewe agatera mu rubavu agacumita datangira kuvirirana bose naba exculpation basi yuko nabone namasama cyangwa umubiri wirepara baratangira ku makaro vuba vuba inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo muri quartier zose aramenya aho umusore aherereye baratangira afane ari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yiba na moto ya traffic uyu nawe n'umuryango natsindira indi nguri umupolisi tangira kwereka abaturage ahase ko batwibye twembi moto yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara umwe hasi hejuru bayise ultimate code nakubwira cyane da premier wumva sasa hano amujya kure gato yagiturika tayari gakobwa nako kajya mu modoka yako zaje baje uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri exculpation muri Gaya habura gato anabubaka imihanda Enoch muzayicisha munsi cya hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata ucyanyeza ambutiyeji urumva ambutiyeji mufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiyeji vuyemo umukobwa afatiraho tayari nakubwiye sangara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano hari aho umusozi wari dutse tayari bose zirahigana. I don't think that. Ntagariko mbiceka. We will be enemies. Twakabaye turi abansi nta mahitamo mfite. Mereza code and ambition. Niba ari Miko yigutumye. The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye. Slaves. Icyarenze. Did they make you go against him? Ntago natuma twesumbira abacakara ahubwo twabinye cyamba kuri we. Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code umurikire. Like walking day. Umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye. Acana moto zinga icyuma yirenze umusozi
bose ni abasazi. Arangije kura X code inyuma. Uyu nawe atarayibona, ayibonye wenda agasasu kamuvaho. Undamanuka mu mangano n'akamoto, yewe igisasu cyafungutse, akinaga inyuma kiritura umusozi. Kode ariko ifite mu ntoki, arashungumuka, arifata hakuno. Uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko. Kode ya mbere arayibonye n'eshatu, zifitwe n'abantu 3. Wa mbere arapfuye ariko kode arayisize. Bushinwa si igihugu, umusozi urariduka, hagashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho, bagira imisozi ikomera. Agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade, umusozi wose ukajya hazi neda. Mensiyemo kumbe hakuno. Wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip. Kugira gutya kwa muganga haratuze. Boss. Data shows that Song Chan's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntabwo ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukora na ziriya microchip za Gaya Corporation. Yes. System the famous reporter at the press conference appeared with Xiao. Uyu mudamu wazara umunyamakuru wadufata cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibyaga ya corporation ari kumwe na Ziao Yu yakize rene umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene ashaka umusubiza uyu mushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma we na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma, blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Yabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta nukumura abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyese nkala da premier umvanga ibisanzwe. Day to day. Akarimo karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kachiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kachirangaye. Wina wakagora ikibu. Urabana kizaje kunonuka reba kuraga hubanuje. Kizaje gukora taye ube kuri abantu babyibwa nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba. Ujya kuri taye reba kuraga kuruye. Ndani vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Mfite icyumfuta inyurukansi iriruka. No kuri baba bakobwa b'Kigali ubyukira ku mateka konje kagenda kabyibwa ngo ndategereza boshukenye matera afata feri modokora ho gatoya irirenga itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo bosi nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Bushinwa 我们不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Ushimye ibikijya mbere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. Kuki se? 为什么要找银罗？ Wari ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye. 没想到 Ntago nari mbizi 我们的遭遇。 ko dufite inkuru imwe.
dufite inkuru imwe gute 18年前， imyaka 18 ishize 那是我永远抹不掉的记忆。 batangiye guhiga umuryango wanjye bica mama na data na nyirakana gato enoka mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi niwe wabikoze 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera 好拼命学习电脑技术。 natangiye kwiga computer na technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye ni corporation ya Gaya nk'umunyamakuru 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nashaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriya mugabo shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mu gihe gukontorora ko wabaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected Also, the famous reporter was saved by Xiaoyu. ati w'abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. wankoze ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze. Boss, the data shows that Songqian's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi. I have great respect for each and every one. ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese, And I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose. Boss, Boss, fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse. byiza cyane. Loyalty and trust. Loyalty and trust. Principles of our corporation. Corporation yanjye nikikora mpemba neza kugira ngo nankorere neza. areba umwungirije kamwite nka manager, anapureyinga hakurya abanza zinyama mashini. hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora. Whose is this one? iyi mashini ninde uyikoresha? bararebana. Louis. Boss, ni Louis kiramutanga. Sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba. Boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira muzabe iteka ryose muri make wo yicuwo shatse. Boss, I can explain. nasobanura. na hana senye. You think this will all be over? Niba ushaka no kunyica. What do you mean? Boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine. uranga ko umushinga wanjye ku isoko byanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niyagera ungamana wari wese ibintu bisambaho. Umuga bafite na Satellite X Corporation. Mushinga utangiye kira agasore gato. Genda shakisha abantu abahanga benshi batandukanye. None akuriye ayiwe muzehe noke. Muzehe niba arwaye umutima afite ibinini akunanywa. Kume muganga ziyawe arimo aramagara. Ese nabi arwaye kati side rubaga impande. Meze neza ra? Ntabwo meze nabi cyane ni kati side yari izamutse. Kode ya mbere yari ifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye musore ziyawe. Muze yikangamo. Mfite kode imwe kandi nanjye kati side imereye nabi rubaga impande. ubwo naye ninzamukana sinzi. 莫先生究竟是什么人？ Yakubamo X 公司前高层，机器之uwahoze ahagarariye X Corporation nakuwungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru. 帮我保管好源代码。 Ukomeze ufate izo source code zose. 放心， ntugire ikibazo. Zifite umutekano. Atwakura imodoka yitwa Forodo. Hari abazita ngo ni Ford. Uzabikora guzamana niyo fana o na rana da. Forodo baparika hakuno.
nyakubamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 系统已经装置完毕， terminal to X terminal tugomba kwihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 所以我们需要现场人工操作。 cooperation tuyishyire hasi sasa abantu bamaze gutandukana na wa mugabo boss mukuru bahitamo gushinga izindi cooperation zabo bafite X terminal uri afite X gaya Mr. Mo twakabaye iki 这时候 ku bwa nonaha tugomba kurikira dukurikije situation turimo koga vanamo ekuta arayimwambika mwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru umukobwa yabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X guy nako tamino X guy ni umukire mukuru X corporation za kuna yaba kintu urusimbi muri casino on his own. ndani nawe yahoze muri gaya ayikorera aza kwigomeka ajya gereza 很久没见， gihe kirekire tubonana umeze ute 死亡谷是一个好地方。 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人， abandi barapfa 只为了一个目的。 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe 少爷， Xiaoyu 源代码不适合在你手上， ntabwo ari ingenzi kuba wabika iyo source code 适不适合？ ndabizi 我知道， kuba mwafite akabunda gatoya 但是 icyo nkubwira 不是你跟我说的算。 ntabwo ari wowe njyawe cyangwa njyewe umukobwa kureba afite imbunda kugerekaho imeza 我先生从来不用枪。 mo ntabwo ajya akoresha imbunda kumva uwari waje ni umwicanyi yambaye ka masiki amusigaho zibona nava ku izimu tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntabwo abashaka arashaka umukire mukuru mani nyangasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica hano ntabwo abashaka ziyawe yu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba 已经晚了。 igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma madamu wa ziyawe yu ari hakuno niyo bakoreraho experiment Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga bazana hano kimwe gitera imisumari muzuru hari akantu bamuteye kazamuka muzuru azima inyuna 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na ziya wa mukobwa nawe yafashwe imisezi ye 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga komeza tugere injiji bogus ziya uyu urayima vuba aha cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electric chair bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe tocha bakuvuze muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba C'est Miss Mo.
ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imuda ndasaba binyururu tayara kuraho bya kamera babagasa nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza bajya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasaba bakoramo akazi kataragera hasi bajya arabangutse bunda arayumva sasu n'umuntu tayari buruburu abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwaza nkimodoka yiye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa jenga shana twahembewe kuguhitana usitanga tukamate mshahara wetu hatutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Xiaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye ari ikindi kimodoka kimeze nka amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Xiaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore kandi kareshye kirekura amasasu urunu rwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsinamo indani ujya hapa nacyo nicyumva gifite kuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari Xiao nakava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankala da Premier arangije paturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura
kirahaguruka kiritunatuna box bikanu birahindukira ayiwe zana yawe gisasu bakahakuna habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfa mula sociale mulero apfa ibiceri avayo ziyabonye konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka makumyabiri ishize 被带到 X 公司， umwana wajyanye muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一代幽灵芯片。 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工。 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他。 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事。 ibyo ni inkuru 把源代码给我。 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人，还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血， ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果？ wabona ko ubwifuza arangije 这就是你想要的。 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大，他想控制全人类。 umva nkubwire Mick nazihuza niya gatatu afite za kontrola isi yose 3年前， imyaka 3 ishize 共研制了一台 hari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统， za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序， nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码。 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disike 3 z'iyo source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序， nta yindi ashaka gukora self destruction 伴遭到不幸。 bamwe mu bacu bararimbuwe 小雨， zyayo 你想看到一个混乱的世界？ ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备，虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura gaya X 终端，但至少 kurimbura exterminal 可以让人类 wenda ikiremwamuntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机。 aho kugira abantu bakontororwe bareke babe bari free tari za kanyanga mu ngo ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择。 mahitamo ni ayawe 肖博士， mugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我？ kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候， ntago ahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会？ kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑？ ushaka no gushidikanya 是人， nimba navuga wacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的？ cyangwa turi produit za sinyari muzarwaye cat side irubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugiranye nafite mu rwaro chip muri we X Corporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. babona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza hari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha uko yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyari n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro. Dore uburyo umukara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira. Abantu babaye digitalized. Impumyi barareba. Dore abasirikare
akazi kagihari. Gaya X Corporation North Area. Harabari tayari. Kiraho hari uwo yaje kureba. Muganga Xiao. Xiao Yu. Mzee. Xiao Yu. 我是爸爸。 Ndiso. Tangira kwibuka. Se yamutaye akiri akana. Tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi. 你拿我做实验的那一刻， Uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi. 我已经是个孤儿。 Nabaye imfubyi nta data nigeze. Xiao Yu. 当年你有先天。 Waravutse uvuye mu burwayi bw'umutima budasanzwe. 很快。 Nako ndagutunganya kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none. 所以 no kubw'ibyo rero 你就把我送进了生不如死的地。 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho. 当时为你做第一代芯片的。 wabaye wa mbere twapimiye iriya chip wa mwana we. 之后我发现是不完善。 nabonye rwose bitakunda. 片在你的体内。 ariko umubiri wabaye umunyembaraga. 要排斥。 umubiri wanze gukorana n'iriya chip. 我和 hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你。 Mr. Mike arimo aragukoresha. 他用你幼小的生命 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike. yegera se. 源代码在哪里？ source code yindiriye ya gatatu. Uwele 13e source code. 如果3块源代码插进 X 终端系统， tugomba kujya muri terminal X. 一切那些植入芯片的人， abafite chip no bazakontorora ibintu. 有的人都万劫不复。 ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe. 酿成大错呀！ bizateza ibibazo ku isi. wibeshye. 我不想搭上我女儿和她母亲的性命。 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo. 去弥补你的过错。 ntago natuma amakosa yanyu arihuriraho. 大可是你7岁。 kandi ufite n'umukobwa w'umwuzukuru. umwuzukuru wawe ari we mwana wanjye. 知道。 kandi icyo nkubwira. 把源代码交到密克的手里。 nuwa izi code Mike. 放过他们。 ntago azatuma mu muryango wawe ugenda. 没有思想的机器。 arabahindura imashini. 活着。 babeho icyo bintu ntago bindeba. 你该清楚。 urazi. 这样活着的人。 abantu bakomeje kubaho nkawe. 的人还要痛苦。 abantu bazashira. 密克的阴险毒辣。 kandi urabizi kurusha uko mbizi. 了解。 Mike rwose yamara gukoresha n'umushwani n'umugome. 消除芯片控制的机器就在这儿。 bintu hano babikontorora. 一切就都结束。 neza source code ahubwo ufite. 如果要有牺牲，你是救赎自己。 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo. nawe ugiye kwitamba. What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo. 他想控制全人类。 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka. Xiao Yu. arangije umukobwa avayo nawe. musore dore ngizi nimbuzi yaso. nimbuzi gomana. arangije arazifata. mwana we azikubita hasi. nanga zimenya hwi. arazisigara isohokera. 儿子， mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你。 hari ibintu byinshi ugomba kwibabarira. avayo
yitonze. Aza hakuno wonski nawe amwicara impande. ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'inkomazi namwe wenda bazakumva. ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye, ntabwo nshaka kwicuza ukundi. kumbe hakuno muzehe tayari. System imaze kwiyesitara neza. Yinjiza source code pare 3 chip zirahura. System atangiye kuba successful. Akira aho araraswa. Kumbe abo muri gaya bahageze. Masasu muzehe uhungo yaje kuza. Muzehe baramuhaye barekuye amasasu menshi yabiri yakurikiwe aho yarari. Muriro Ovayo Beatons barazifata uko ari 3 za kode. Tayari Excorporation mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo. Azajya yica abashaka bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo. Tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupemera ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Kumba dore hejuru ku nyubako. Excorporation. Dore buryo igenda technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Gasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyazuronkinda birakonze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma.
Hatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance. Dore ku mastade dore ikirengo kirahinduka. Dore iminyotsa bagonganye ni benshi. Kubera dans un personne. Umuntu umwe. Un personne. C'est le français. Muze. Muzajya ngira chip mu bikuremo. Mu idisona tingira extermino. Wenda mwatuma byako bapfuye bagaruka ibuntu. Abikubisa hasi ni nyinshi. Mana we. Tayari. Mudamu nawe yariye karungu yajonjamye. Katsu umutuku. Yageze hano. Bona biri kubera. Bana cya kibunda kirasa ibitumu. Ratsa akagozi yakurya. Tayari. Mano kira ku mugozi. Paka indani. Tayari. Kamera zimureba. Abona baritegura. Boss, Xiaoyu is not dead. Boss, Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiaoyu? Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kazana gaca hakuno. Munyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanyurije hano. Ndavuze ngo hoya. Kumbe. Ari mu ndani. Dimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yababariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. Extermina by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa shira ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanzwe bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho. Kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor yo hejuru. Ndaje mukanya nawe amukugezeho. Wa. Yewe. 你的子弹能穿墙吗？在你5点方向。 Atangira kumbwira agomba kurasira. Kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. 3点钟。 6点。 Inyuma yanjye. Tayari. 两边有人。 Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye n'umukorano. Ndani. Kwa boss. Muri baratwari. Ndani. Kumbe. Xiaoyu. Gisasu abuze gato. Yakarashika murasiye muri Dead Valley. Gwicanye kazi gwa boss. Dex Corporation ndani atangira gushya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized. Bamaze kubinstalamo zira microchip. Bivuze ngo bano baditonatinze extermino. Bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite. Uyu we ntagapfa kumva uburibwe. Isasu kirabyikoreye. Mfite imbunda. Manakabunda. Katesha isasu. Yawe. Tayari. Arabangutse.
sasu barera seriga kavinga hakuno kwa mwenye mali. Boss afite confidence kagabo kamwitumi karasa hakuno mu kimashini musoke Stop. muhagarare Get back to work. musubire mu kazi ko boss arasa uwa mbere sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka nawe naseka kabisi gira vuba nawe genda ukupe extamino. Bosi So you really are the top killer. kabisa uri umwicanyi w'agatangaza usari cyo numva Join me. kuki utanyiyungaho Together, we could control the world. twembi babiri twakontorora isi. What point is there? siyo ngingo bwoko cyumbwira Truly money these people. ko abantu badatekereza cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve intekerezo z'umuntu muzima. 鸿鹄之志. twatera imbere twembi ari indi mvugo dufite ingaruka z'icyano urupfu. We unplugged her with a chip. iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected. umugore wawe niwe wenyine umubiri waza gukora n'iriya microchip. And you know the consequence. kandi ingaruka urazizi. As for your daughter, kubw'umukobwa wawe rero kubw'umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etaje ahantu atana kwirukanyira gifungura ikirahure reba ahantu akana kari hejuru kuri sitaba nk'icumi wagerekeranyije etaje ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntabwo bindeba ntiyarwara umwana wari yariye ntabwo abuze umukobwa food detonating at extamino irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage. Gakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimiyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye. System connection failed. System connection failed. got to tell you, I have already developed the enhanced chip. hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Nijya munyambaraga muri iyi si nawe niyumva kigabo kirakomeye ariko nawe yanze kuva ku izima ukora mu gihorihori. aramunaga mugarura ataragera n'ahanye mukubitisha umuriro birimo biranga. ayiwe aheramo karungu. ayiwe mukobwa aracyagerageza. hari kode eshatu zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare. izo kode ntumbaze nimba zizi. agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru kwivi sinzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za kode zikora eshatu arazihuza kode zirigaragaza. sasa nuko utazishyira mu mashini extamino igahagarika ikaba disconnected. Stop transmission. Dore si yose umukobwa system launch is terminated. irahagaritswe irazima. dore si yose ngo abantu batangira kuzanzamuka abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru. nukwibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. dore si yose yagabanyije population. You are a low life creature. uri ikinyabuzima kiri hasi cyane kiraramo kubisa uruti kureba na system yabayagaritse jombe gisongo mu mukobwa kakanyamakuru kazi. sasu yashoye ifaranga ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye hanga muri technology niba babikoraga wanswi yajya hasi.
gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Njye ndabikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabaho cyangwa nzapfa, nzakurinda. Njye ni umunyamakuru usanzwe, nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara benda kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bossi recognition failed byanze byakiragamo. Yahindutse. Mubiswe ni ngo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bossi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipuru razamba. Barakomeye. Bagabo. Bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda. Kick ntava hari. Bose babaye nk'ibyuma. Nta n'umwe wumva. Patege cha mashini. Mukomye mashini. Bose bakomeye. Tayari. Fata umugozi arahambira. Niye kumuturaho cya motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisi yarimuka kubera wowe. Nagisi yarimuka kubera wowe. Bamukomya nko microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Aiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Aiwe. Yaje akana kari kuri etage. Nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe yu. Yaremeye mugenzi. Asimbuka kuri etage. Ambanza kana hejuru. Nacaramira. Wenda kana gakire. Arakitangira. Kana kasigaye karida. Ni kaze bivaniye bigana. Mudamu nawe yaciye ishene. Bakana nako imba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari. Mugira ngo aro waje hakuno hagira arangira. Umudamu afungiye. Baneja niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye.
mugira ngo ayanyu nashizemo ndakeka n'agafimero kagenzi bahita karya zina ryayo Ultimate Code yari Sankala da Premier nk'ibisanzwe abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane cyane Imana ikomeze bande biri cyoroshye aya bas jobless